Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza mbifuriza n'icyumweru cyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda nahe makuru agezweho. Umubare w'amakoperative mu Rwanda wagabanutse ibihumbi 4320 naho Masisi rwara rwambikanye hagati ya M23 na FARDC. Muri Tanzania Samia Suluhu yasabye ubufasha ba perezida babiri ba East African Community. Muri aya makuru turabugarukaho. Perezida Donald Trump yakangishije igikorwa cya gisirikare muri Nigeria kubera ubwicanyi buri gukorerwa abakristo baho. Na Irlandani abantu 10 batewe ibyuma muri gari ya moshi. Israel yo yashinje Hamas kuyihimira mbitari y'abaturage bayo. Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhere ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Bayikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri ivuga ko umubare w'amakoperative mu Rwanda wagabanutse ibihumbi 4320. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere amakoperative cyatangaje ko umubare w'amakoperative wagabanutse uva ku 11,182 mu 2023 ugera ku 6862 muri umwaka wa 2025. Umuyobozi mukuru wa RCA Kamanzi Francis yavuze ko mu Rwanda habarurwa amakoperative 6862 arimo yibanze 6596, amahuriro 57, impuzamahuriro 6 na sako 204. Ubuhinzi nicyo cyiciro kirimo amakoperative menshi kuko harimo agera ku 2377 zigizwe n'abanyamuryango barenga 366 bafite imari shingiro yarenga miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubworozi buza ku mwanya wa kabiri n'amakoperative 995. Umuyobozi mukuru wa RCA yavuze ko umubare w'amakoperative wagabanutse uva ku 11,182 ugera ku 6,862 kuko umwaka w'ingengo y'imari ya 2023 na 2024 RCA yakoze isesengura makuru bagamije kureba koperative zikora n'izidakora isanga izikora ari 5101. Ati mu mpamvu zatumye umubare wa koperative ugabanuka harimo kuba hari koperative zisinziriye zikeneye ubukangurambaga kugira ngo zongere gukora neza. Hari izihuje urugero nka koperative z'abamotari, hari izatereranywe n'abanyamuryango zirahagarara, hari n'izasheshwe n'izabaye ibigo by'ubucuruzi. Kamanzi avuga ko muri koperative ariho buri muturage akura amahugurwa y'ubuntu amufasha kwiteza imbere agasaba abataribumbira hamwe n'abandi mu makoperative kuzijyamo. Ibinyabiziga 22 n'ibice 6% byatsinzwe isuzuma ry'imyuka y'umanya ikirere.
Minisiteri y'ibidukikije yatangaje ko mu gihe cy'amezi 3 y'ubukangurambaga bwo kurwanya ihumana ry'umwuka duhumeka binyuze mu isuzuma ryakorewe ku binyabiziga byagaragaye ko 22.6% byasuzumwe byatsinzwe kuko byarengeje ibipimo byemewe by'imyuka ihumanya ikirere. Byatangajwe ubwo abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bakoreshaga isuzuma ry'ibinyabiziga rizwi nka control technique n'isuzuma ry'imyuka ihumanya ikirere. Ni isuzuma ryakorewe kuri control technique Remera mu mujyi wa Kigali, aho abayobozi bakorewe isuzuma ry'ibinyabiziga byabo. Aba barimo Minisitiri w'ibidukikije Arakwiye Bernadette, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa remezo Engineer Wihanganye Jean de Dieu. Barimo kandi umunyamabanga ushinzwe siporo Rwego Ngarambe, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije Kabera Juliet, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine ndetse n'abandi. Minisiteri y'ibidukikije yagaragaje ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa munani k'uyu mwaka bw'ubukangurambaga bwatangiraga hamaze gupimwa ibinyabiziga 9,118 mu bigo bitanu bikorerwamo control technique mu gihugu. Muri ibyo binyabiziga 77.4% ibyo byatsinze isuzuma, mu gihe 22.6% byatsinzwe bisabwa gukemura ikibazo cy'imyuka ihumanya ikirere bisohora. Arakwiye Bernadette, Minisitiri w'ibidukikije, yavuze ko iyo mibare igaragaza ko hari ibinyabiziga byinshi bifite ikibazo cy'imyuka ihumanya ikirere mu Rwanda, asaba abantu kubyitaho no kwitabira isuzuma. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo Engineer Wihanganye Jean de Dieu yavuze ko hari gahunda yo kongera ibikorwa remezo byo gusuzumiraho ibinyabiziga kugira ngo hiyongere umubare w'ibinyabiziga bipima. Maxime Prévost yavuze ko atagenzwe i Kigali n'ibiganiro byo kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko azaza mu Rwanda mu nama ya Francophonie, ariko ko habonetse amahirwe yo kuganira ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi batayitesha. Maxime Prévost azaba ari mu Rwanda hagati y'itariki ya 19 na 20 z'uku kwa 11, aho azaba yitabira inama y'abaminisitiri bo mu bihugu bigize umuryango w'ibivuga ururimi rw'igifaransa. Uruzinduko rwa Maxime Prévost rwabanje guhuzwa n'ibiganiro byo kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Yabwiye itangazamakuru ko impamvu izamuzana mu Rwanda ari inama ya Francophonie. Ati impamvu izanjyana i Kigali si ibiganiro hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, ni inama Francophonie. Ikibazo no kwibaza niba bikenewe ko najya mu gihugu cyafashe icyemezo cyo guhagarika umubano mu bya diplomasi. Ububiligi nta mpamvu bufite yo kwiheza mu muryango mugari w'ibihugu by'isi bivuga igifaransa. Mu minsi mike ishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko Ububiligi bwigeze kunyura kuri Qatar kugira ngo yunge ibihugu byombi, ariko ntihagire umusaruro uvamo. Yagize ati Ububiligi bubinyuje kuri Qatar bwasabye ko twabonana kugira ngo tuganire ku kibazo. Nabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi mu kwezi kwa gatanu kugira ngo tubasobanurire muri make impamvu twahagaritse umubano, kuko imyitwarire y'Ububiligi ntabwo yari iboneye, cyane cyane nk'igihugu cyagize uruhare mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'aka karere kose k'ibiyaga bigari. Minisitiri Prévost yavuze ko haramutse habonetse amahirwe y'ibiganiro byatuma umubano uzahuka bakayabyaza umusaruro. Ati dufite abavandimwe n'ibigo by'ubucuruzi biri mu Rwanda, nta mpamvu yo kwiyima amahirwe yo kuba habaho ibiganiro niyo byaba mu buryo butateganyijwe. Yavuze ko igikenewe ari uguharanira ko ibiganiro bihoraho n'inzira zabyo zakomeza kugira ngo ibihugu byombi bibashe kuzahura umubano. Mu kwezi kwa gatatu 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje y'Ububiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwasobanuye ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa.
wanasura urubuga rwa interineti wa#ireme-travel.rawa. mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe, kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatasi kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788678597. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Makuru y'u Rwanda, Imasisi rwaraye rwambikanye hagati ya M23 na FARDC. Imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Wazalendo zifatanya na FARDC kuva saa 2 z'ijoro zo kuwa gatandatu kugeza kuri iki cyumweru ahitwa Kalembe muri groupement y'Abashari Mokoto iherereye muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka i Kalembe agera kuri Actualité.cd avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabiye icyarimwe ibitero ku birindiro bya M23. Urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje ngo rwumvikanye muri uyu mujyi uherereye hagati ya Masisi na Walikari. Amakuru akomeza avuga ko abaturage batewe ubwoba n'imirwano bakomeza kwihisha mu ngo zabo. Bongeraho ko inyeshyamba za M23 zifite ibirindiro i Kalonge muri groupement ya Kisimba hafi ya Kalembe zafashije bagenzi babo n'imbunda zirasakure kugira ngo bahashye ibyo bitero. Wa musirikare wafungiwe gusomana yambaye impuzankano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze ubukwe. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Adjudant Sala Ebabi yakoze ubukwe nyuma y'iminsi avuye muri kasho aho yari afunzwe azira gusomana yambaye impuzankano. Ebabi yatawe muri yombi ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize kwa 10 nyuma y'amafoto ye n'umukunzi we bikwirakweye ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri TikTok. Yashinjwaga guharabika igisirikare no kurenga ku mabwiriza y'abamuyobora yifashishije amafoto n'amashusho ya Save the Date ateguza ubukwe bwe. Tariki 29 z'ukwezi gushize urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije iki cyaha rumukatira igihano cy'igifungo cy'umwaka umusubitse. Uwo munsi yahise arekurwa asubira kwitegura ubukwe bwe bwari bwegereje. Ku 31 z'uku kwezi Ebabi n'umukunzi we bakoze ubukwe, gusa kuri inshuro uyu musirikare yambaye imyambaro ya gisirikare yagenewe ibirori. Amashusho y'ubukwe bwa Ebabi yongeye kuvugisha abakoresha imbuga nkoranyambaga kuko we n'umukunzi we bagaragaye basomana byimbitse biratinda. Bamwe batangiye gutebya bavuga ko Ebabi yabikoze yishongora ku rwego rwa rwamutaye muri yombi n'ubundi rumuziza gusomana n'umukunzi we yambaye impuzankano. Muri Tanzania, Samia Suluhu yasabye ubufasha abaperezida babiri bo muri East African Community. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yahamagaye ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na William Ruto wa Kenya abasaba ubufasha. Ni nyuma ko mu gihugu cyakomeje imyigaragambyo ikomeye abaturage bashyigikiye uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamaganamo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatatu y'iki cyumweru dusoza. Mu buryo budatunguranye ni amatora Samia Suluhu Hassan yatsinze ku majwi 97.66%. Cyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko Samia Suluhu Hassan yahamagaye kuri telefone Perezida Museveni na Perezida Ruto ku mugoroba w'ejo abasaba ubufasha. Cyakora ibyo yabasabye ko bamufashamo nibyigeze bitangazwa. Afrika yunze ubumwe yashimiye Samia ku ntsinzi. Perezida wa Komisiyo ya Afrika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf yatangaje ko akimara kumenya ko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora yahise amushimira kuri iyo ntsinzi, ariko amwibutsa ko Afrika ishyigikiye politiki ishingiye kuri demokarasi. Kuba mushimira kuri iyi ntsinzi ariko ntibyabujije ibiro bye kwamagana urupfu rw'abaturage baguye mu myigaragambyo kuri iki tangazwa ry'ibyavuye muri aya matora. Amatora ya Perezida wa Tanzania n'ay'abadepite yabaye kuwa gatatu ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 kwa 2025. Yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni 30, ariko abashyigikiye amashyaka atari ku butegetsi barayamagana kuko bavuga ko kuba abo bantu barayehejwemo bivuze ko nta kwizera ko yaciye mu mucyo. Abiganjemo urubyiruko nibo bagiye mu mihanda ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza n'ahandi mu yindi mijyi minini y'iki gihugu barigaragambya bikomeye. Polisi yaraje ibanza kubuka ibyuka biryana mu maso ariko bayibera ibamba. Nibwo yaje gukoresha amasasu ya nyayo irabarasa, ndetse raporo zitangwa n'ibinyamakuru nka BBC, Al Jazeera, AFP n'ibindi ziravuga ko haguye abantu barenga 700. Ibiro bya Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afrika yunze ubumwe bivuga ko bibabajwe n'urwo rupfu rw'abo bantu. Mu itangazo ryabyo haranditse ngo
Chairperson ababajwe cyane n'urupfu rw'abantu bigaragambije nyuma y'amatora aheruka muri Tanzania, afashe mu mugongo wo mu miryango y'abanyakwigendera. Handitsemo kandi ko Afrika yunze ubumwe ishaka ko demokarasi ishyirwa imbere hose muri Afrika, uburenganzira bw'abaturage bukubahirizwa. Ibyo bigomba gukorwa bishingiye ku mahame ari mu itegeko nshinga rishyiraho uyu muryango agenga imiyoborere ya demokarasi mu Cyongereza bise Principles of the African Charter on Democracy, Elections and Governance. Perezida wa Tanzania we yamaganye abamaze iminsi bamwigaragambyaho. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yamaganye abamaze iminsi bigaragambya bamusaba gufungura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bari guhatana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu. Kuva amatora yaba ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize, abaturage biganjemo urubyiruko bishoye mu mihanda mu mijyi itandukanye banenga icyemezo leta yafashe cyo gufunga aba banyapolitiki barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema rikomeye mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo rukomeye rwo gufunga imihanda hifashishijwe ibikoresho bitandukanye no gutwika amapine. Hari amaduka y'ibyamamare yatwitswe bizira gushyigikira Perezida Samia. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu riragaragaza ko abiciwe muri iyi myigaragambyo bagera ku 10, ariko Chadema yo ikemeza ko barenga 700. Ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere, komisiyo y'amatora ya Tanzania bwo yatangaje ko Perezida Samia yatsinze amatora n'amajwi 97.66% inamuha icyemezo cy'insinzi. Nyuma yo guhabwa iki cyemezo, Perezida Samia yafashe ijambo atangaza ko imyigaragambyo inyuranyije n'amategeko kandi ko abayikoze nta rukundo bari bafitiye igihugu. Ati ibyabereye mu mujyi wa Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Msongwe ntibyari byiza kandi nta rukundo rw'igihugu byarimo. Urukundo n'ukubaka si ugusenya igihugu cyubatswe mu byuya n'imbaraga z'abene gihugu. Perezida Samia yagaragaje ko imyigaragambyo yamubabaje cyane, asaba abaturage kwirinda ibyatuma umutekano w'igihugu uhungabana bagatanga umusanzu wabo kugira ngo igihugu gitekane. Perezida Samia yatangaje ko inzego z'umutekano zidashobora kwemera ko abantu basenya igihugu, bityo ko zigomba gukora ibishoboka kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu gihugu. Tukikuri amatora yo muri Tanzania, abaturage ba Kenya basabwe kutavogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga n'abaturage baba hanze y'igihugu muri Kenya, Musalia Mudavadi, yamaganye ibikorwa by'abaturage b'igihugu cye bashatse kujya muri Tanzania kwigaragambya, basabwa kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Imyigaragambyo muri Tanzania yabaye guhera ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize kwa 10 nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, abiganjemo urubyiruko n'ibishimira imigendekere yayo. Ku ya 30 z'uko kwezi, ibikorwa by'urugomo byagize hafi y'umupaka wa Kenya, bamwe mu rubyiruko bashaka kwambuka ngo bajye muri Tanzania kwifatanya na bagenzi babo kwigaragambya. Minisitiri Musalia Mudavadi yavuze ko hari uburenganzira abanyakenya bafite, ariko kujya kubukoreshereza mu bindi bihugu bishobora kubyara ibibazo bikomeye. Ati mwubaha amategeko y'ibindi bihugu, mushobora ko mutayishimiye ariko muyubahe. Kenya yateye intambwe ikomeye muri demokarasi no mu itegeko nshinga, ishyira imbere uburenganzira n'ubwisanzure. Itegeko riteganya uburenganzira rirakomeye, ariko ntimutekereze ko n'abandi bari kuri urwo rwego. Ibindi bihugu biri ku nzego zitandukanye muri uru rugendo. Mudavadi yasabye urubyiruko rwa Kenya kwitwararika bakareka kujyana imyigaragambyo mu bindi bihugu. Mu gihe imyigaragambyo yari ikaze hafi y'umupaka wa Namanga na Silale, polisi ya Kenya yagaragaye ikumira abaturage babuza kwambuka ngo bajye kwigaragambya muri Tanzania, ariko bagasaba nibura iminota 5 yo kujya kwifatanya n'abanyatanzania. Yabasabye kwitondera uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo, kuko ibihugu bimwe bibanza kureba ibyo usaba visa azishyiraho bikaba byayimuha cyangwa bikayimwima. Naho Trump yakangishije igikorwa cya gisirikare muri Nigeria kubera ubwicanyi buri gukorerwa abakristo baho. Perezida wa Amerika Donald Trump yakangishije ko ashobora gukora igikorwa cya gisirikare muri Nigeria, ashinja leta y'icyo gihugu cyo muri Afrika y'Uburengerazuba kwemera ko abakristo bicwa. Ibi bitumye imvugo ya Amerika ifata indi ntera iteje akaga ku bijyanye n'ibivugwa ko hari ubwicanyi bwo mu kivunge bukorerwa abakristo bukozwe n'intagondwa zigendera ku mahame akaze ya Kisilamu, bishobora kugira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi. Leta ya Nigeria yakanye ibivugwa ko abakristo barimo kwicwa mu buryo butandukanye n'ingano yabo bishwe n'intagondwa ziyitirira Isilamu mu majyaruguru y'iki gihugu yiganjemo abayisilamu. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social, Trump yavuze ko Amerika ishobora kugenda n'imbaraga nyinshi yarubiye ikavanaho burundu abo yise abaterabwoba ba Kisilamu barimo gukora amarorerwa. Yanakangishije guhagarika imfashanyo yose igenewe Nigeria. Ati ubu ntegetse minisiteri yacu y'intambara kwitegura igikorwa gishobora kubaho. Nidutera bizaba byihuse, biri mu bugome kandi biryoshye, nk'uko abagome b'abaterabwoba batera abakristo dukunda cyane. Trump yaburiye leta ya Nigeria ko byaba byiza ari kibikozeho mu buryo bwihuse. Kwa gatanu, Trump yatangaje ko yagennye Nigeria nk'igihugu giteje inkeke yihariye. Kwa gatandatu, leta ya Nigeria yasubije akana ko abakristo barimo kwicwa. Ubwo perezida wa Nigeria Bola Tinubu yasubizaga kuri icyo cyiciro Trump yashyizemo Nigeria, yasobanuye ko Nigeria irimo guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke kandi ko abantu bo mu madini yombi barimo gukorerwa urugomo bitewe n'uwo mutekano muke. Yavuze ko itegeko nshinga rya Nigeria ryemera ubwisanzure bw'amadini. Perezida Tinubu yavuze ko Amerika ari inshuti hafi ya Nigeria, ndetse ko leta ye izakomeza kwibanda cyane no kwiyemeza ishimitse gukorana n'abafatanyabikorwa bemera amahoro nyakuri, ituze, ubwisanzure na demokarasi. Kwita igihugu ko giteje inkeke yihariye ni imwe mu nyito zikaze cyane Amerika ishobora gutanga iteganya amategeko. Kwita igihugu ko giteje inkeke yihariye ni imwe mu nyito zikaze cyane Amerika ishobora gutanga iteganywa n'amategeko ya Amerika.
ituma hashobora gufatwa ibihano cyangwa izindi ngamba zo mu rwego rwa diplomasi ku bihugu bishinjwe ihonyorwa rikomeye ry'ubwisanzure bw'amadini. Nigeria imaze igihe kirekire ibamo ubushyamirane bushingiye ku madini no ku nkomoko, by'umwihariko mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'icyo gihugu, hari imitwe y'intagondwa ziyitirira Isilamu nka Boko Haram n'ishami rya Afurika y'Uburengerazuba ry'umutwe wita Leta ya Kisilamu yakomeje kugaba ibitero byicirwamo abantu mu gihe cy'imyaka irenga 10 ishize. Muri leta ya Plateau na leta ya Benue ziri hagati muri Nigeria, abantu babarirwa mu magana barishwe byitirirwa ubushyamirane buri hagati y'abahinzi n'aborozi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abakristo n'abayisilamu bakorewe urugomo n'ubwo imiryango imwe ishinja abategetsi kunanirwa kurinda abaturage ba nyamuki. Naho London abantu 10 batewe ibyuma muri gari ya moshi. Abategetsi b'Ubwongereza batangaje ko abantu 10 batewe ibyuma bari muri gari ya moshi yerekezaga London, 9 barakomereka bikabije, mu cyo minisitiri w'intebe yise ibintu biteye ubwoba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igipolisi gishinzwe umutekano w'ubwikorezi mu Bwongereza, havuzwe ko abantu 2 batawe muri yombi kandi ko polisi ishinzwe kurwanya iterabwoba mu Bwongereza iri gufasha mu iperereza kugira ngo amenyekane uko byagenze n'impamvu zateye iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Abayobozi hamwe na polisi ishinzwe umutekano w'ubwikorezi mu Bwongereza bavuze ko bakiriye telefone ko abantu batewe icyuma muri gari ya moshi yavaga i Doncaster yerekeza kuri station ya King's Cross ya London saa 1:42 nk'uko ABC News yabitangaje. Abapolisi binjiye muri gari ya moshi maze bata muri yombi abantu 2. Isiraheli yo irashinja Hamas kuyiha imirambo itari y'abaturage bayo. Ingabo za Isiraheli zatangajwe imirambo y'abantu 3 Hamas yahaye Croix Rouge muri iki cyumweru itari y'abanya-Isiraheli bafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas. Byatangajwe mu gihe amasezerano no guhagarika imirwano yashyizweho ku bufatanye na Leta z'Ubumwe za Amerika akomeje kugenda bigura intege. Iyo mirambo yashyikirijwe Croix Rouge kuwa gatanu. Isiraheli isubiza muri Gaza imibiri y'abanya-Palestine 30 nk'igice cy'iyubahirizwa ry'amasezerano. Umuvugizi w'ingabo za Isiraheli yavuze ko imibiri y'abo bantu 3 yagejejwe muri Isiraheli kuwa gatanu nijoro ihita ijyanwa gukorerwa isuzuma. Cyakora mbere yuko iyi mibiri igerayo, undi muyobozi mu butasi bwa gisirikare yari yamaze gutangaza ko bafite amakuru agaragaza ko iyi mibiri atari y'abantu bafashwe bugwate na Hamas ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023, umunsi w'igitero cyatangije intambara ikomeje hagati ya Isiraheli na Hamas. Kwa gatandatu undi muyobozi w'ingabo za Isiraheli yemeje ko iyi mibiri idafitanye isano n'abafashwe bugwate. Ku ruhande rwa Hamas nta kintu ratangaza kuri ayo makuru. Kuva amasezerano no guhagarika imirwano yashyirwaho umukono, abarwanyi ba Hamas bamaze gutanga imirambo 17 y'abari barafashwe bugwate muri Gaza mu gihe cy'imyaka 2 ishize. Cyakora igikorwa cyo gusubiza imibiri y'abandi 11 bari basigaye kiri kugenda kizamo birantega. Kugeza ubu imibiri y'abanya-Palestine 225 imaze gusubizwa muri Gaza bikozwe na Isiraheli kuva amasezerano no guhagarika imirwano yatangira. Nyamara nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza, 75 gusa muri iyo mibiri ni imaze kumenywa n'abantu bayo. Ukraine yo yohereje abasirikare kabuhariwe muri Donbass. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko umutekano w'agace ka Pokrovsk ari wo bagiye gushyiramo imbaraga cyane, ndetse ko woherejwe itsinda rigari ry'abasirikare mu mutwe w'ingabo zihariye. Umwe mu basirikare ba Ukraine yabwiye BBC ko mu gace ka Donbass hari hasanzwe abasirikare ba Special Force batangaga ubufasha ku ngabo zirwanira ku butaka. Uburusiya bwifuza ko kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro yanatuma intambara ihagarara, Ukraine yakwemera guhara agace ka Donbass. Agace ka Pokrovsk bivugwa ko kazengurutswe n'ingabo z'Uburusiya, gasanzwe kifashishwa mu kugeza ibintu bitandukanye ku ngabo za Ukraine, ku buryo karamutse gafashwe n'Uburusiya byabworohereza kwigarurira n'ibindi bice bisigaye. Bamwe mu basirikare ba Ukraine baravuga ko ingabo zabo zitazengurutswe, ariko inzira zikoreshwa bagemurirwa ibintu bitandukanye zo ngo zirasumbirijwe. Perezida wa Ukraine avuga ko Pokrovsk ariho bashyize imbaraga ngo umutekano waho usubire ku murongo. Shitwa bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Ukraine yohereje abasirikare kabo hari muri Donbass niyo dusoreje amakuru ari kugaruka kuri aya manywa. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, mbararikiye gukomeza kureba ibiganiro bikuru urubuga amafufu n'amafaranga bibafubike. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye, cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.